MAC Richard Togbi Pregjam Keklem Kedamasai Along Kelang Charidam. Langtuk Rongphar Artap Hokebra Pho Aria Keng Thik Laga Ke So Kelong Logajok CEM Along Kerap Kachuhang. Forest asai kiatum aron repen sangti ke ponatrak kenebdun. Kardom pinikar biang nong live prime tama berta longpen nelisami Julie Bepi non arjik tha berdang tonpen. Duarbagori constituency arlo pregjam ahawara long sorkar pen sai ke klem ke dambom adimalong MAC Richard Togbi Humri damsi kelangchari kapadodam. Bangsualam Karjulong pen dola marara ratu penang ananing karong alam the MAC Richard Togbi aphan jebaklang pon lapen kurbang thu pajurpon laswa phi ajak ding klui pen dola marara ratu akar I di flow aroyalong kikimpon kapatang tedet adolong alongta humri damsi thikara aphan prabjin pen kapatang ponje aphan pin khatekang Lapusonapo Rahut PWD SDO Budho Teronen Staff Quarter Kikim Kerang Ponjia Phan Lamchak Chipi Ponsi Cultural Complex Kikim Kerang Bomadimalong Sitami Kelangchari Padodam Dolamara Benerji Sondong Par Karbianglong Live Assam Power Distribution Company Limited Ahinpen Assam Araratuma Mir Hing Kachathora Menpen Raravi Kachong Sibalong Piniarni Anta Sorkaratum Thangna Rasai Kidengdun Avilang BJP Arachari Banglo Pulote Ghonta Inkorapli Mir Hing Chetholong Popusi Lamchak Chipi Ponlo Bonta Piniarni Anta Ongdong Ahabaralongke Ghonta Inkorapli Kalisi Ghonta Isita Mir Hing Kachatholong Abarsai Longdun Delan Meri hing kache thoramen pen aphong radatuma phan kachothor anam akile kapale penajok rat avi kachong sip nangdolo lason thak se kheroni electrical subdivision ahin penta aning hangaling radatuma phan meri hing kache thoranam akile kapale tap kapale pruajok kedamtang pai ni phai krener keparni lamsakhang lakhaisi hini ke thompli lapen pho arlo ke dwara ratum thorpaksi kheroni electrical subdivision along kache kom dam Laso ahut aning kang samse arara tum kaninja tengke fen isi hini lapen bulb isi hini kache thorchot penta chiklo ejonalong suri ke thoman an kache thorana mate bill nangke pali lebusi pachini आया 500 रुपया आज आ गया 5000 रुपया एक महीना का यही समस्या है हम लोग आने के समय पर एक अधिकारी सब निकल गए ऑफिस में कोई नहीं है आप लोग का समस्या क्या है कि मतलब एक महीना में 3000-4000 बिल आता है एक महीना 3000 आता है और हमारा 3 महीने की समस्या है कि CC3 का ट्रांसफार्मर है हम लोग 100 वाट का बहुत ऑपरेशन दिए हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ऑफिस में तो 3000 बिल आता है आपके घर में क्या यूज होता है बस 1-2 पंखा है और 1-2 बॉल है बुझ रहा है लाइन का बिल बहुत उल्टा सीधा आ रहा है 200-250 का बिल का जो एक महीना का आया और 1100 आ गया दूसरा महीना में तीसरा महीना में अब चौथा महीना में जाते 4600 कुछ रुपया आ गया ये कैसे बिल आ रहा है यही समझने के लिए आए हैं और कोई आदमी कर्मचारी हमें है नहीं Halapurat kache komda mahut sahya Lakha Inkora Pho Nilip MSC constituency Angkangarlu Koilamati pen kilometer Inkora Pho Kahelo Lokhiram Rongphar Rongamekar Langtuk Rongphar Arta Ningkan Phokebra Pho Kedamtang Chiklo Ejon pen Kesu Kacholong Longajok Sei Kachelang Ijia Phanpura KAAC CM Tuliram Ronghangalo Kerap Kachohang Methang Kachoria Bangamatsi Chiklo Ejon pen Aria Kenki Thik Laga Kesu Kacholong Longajok Sei Kachelang Jia Phanta Ari Dengalong Sika isi kavidarajo penang anakisung nang dokoglo. Kesodet langtuk rongphar kedamtang cheklo ejon angbo dowai imuta cholong lelang pusi karbianglong life apherangkia thengno nang pachini dun. Nonputa lapusi chechak bomlo. Methang adona rabalong johangsi non malom an eomta cholong bomlo. Lasi karbianglong arlo rat kacheriang bong aning kemenai KAAC CM Tuliram Ronghang aphansi se kachelang ijia phan kerap johang ponlo
Koilamati Ben Samson Ingti Karbi Anglong Live Bang Trokebra Pho APHLC atum ASDC along Kachapo Ogdun Boke Ahok Kali Lake ruling political party Abidi Kanglim Chotposi APHLC Asong Pen Pherangkia Mayalong Pangdakpo Mahamaya constituency ke parlo APHLC constituency committee atum Pini constituency committee asa hemalong Pherangki amai ke phapadopon Bangso ahut ke jongpona tengke ke damtang pai pai kresir ke parni dokmoka jorteron rongalong APHLC atum ASDC along Kachapo Ogdun Boke Ahok Kali Lasikado kawe araratum manghunangni Lake ruling party polisiatum Abidi Kanglim Chot Nonapor APHLC ajakong kangtang bom theklongsi jakong kepa bobjia phanchot pusi akoi pipon ASDC amai ke padopon ahut APHLC asong pen bangtroke rapho kachingbi dun puke ahokali ahut APHLC asong mote APHLC a party kangtang bom ahut theklongsi national politics mote national party agent ASDC atum labuson asai non APHLC phan ke pa bobji ko asai ke matha ke nilitum APHLC asong hin pen pin remlo la pen tak rad afan tame kadu awe rad afan tame ke mangku he de je afan se nilitum APHLC 15 mamya constituency claim bang fo tum ans tame rad afan lam pachini ponlo Inut banghini bangso Kachapo Ogdun along ke japona tumke song along ke do ke thir thia tum saide lasi alang litum ASDC along Chepa Ogdun pusita ASDC asong atum ning Cheparong nangni pusi ning Jepon Anparta Inut APHLC Habarkehat Regional LA Youth Claim Bangphu Minarson Rong Pipen Lam Clarka Chipithwa Tenke alang nijirpo Bea Sangho ahem nang juitha pojoksi ASDC amai Phodun lok penamatsi nangkatirwa pensi poho endun detlo bonta ninga klongpen APHLC jai kathar ke japona longsi do thebji pusi ning Jepon ASDC amai pado bange ni niam de nilijir podo hadak be sangho nili hemang juitha pusi nili pan phonan kol la pen nili damlo hadak bangke ASDC amai si padorong aphi bangke nili bangta dundang tangke long umay arjudun nak puleyo Mayar judun pen nili pandang kadak nili menang tapon thot nili menang tapon thot phibang ke nili menang taram lo ta nili bang thur therek la thur therek pen nang thur iktu lo kadak bang mapla bang marwak dalo ta sila bang so kuthak bang ke nili tumnon claim rap bom IPHLC ke hai tum hitame bang budamang ne nili ke ASDC lo bang ke nili non puanta IPHLC jai katharong hipang tang thibi dolang Asi kadua be nitung temera pet jirpo jirpi handa cuni riglo nang nitung labang emang hudamang ni Bangso Pherangkia Mayalong Mahamaya Constituency Committee Amaipu Mongol Singh Teron Constituency Committee Kongchun Bang Bura Singh Timung Youth Maipu Longsodar Ingling Bidisar Robi Singh Ronghang Sahem Chunbang Rostom Teron PS Maipu Dor Singh Phangchua Tumpen Pachinipon Dongmukak Pen Samsing Engti Karbi Anglong Live KAAC Forest Asai Kam East Division DFO Ahin Pen Pai Pai ni Phai Trok Arni Karbi Anglong Pen Angtan Sangti Ponong Lipu Ahokum Pidera Phita Sangti Kanghuatum Forest Aphan Lang Plot Si Inghu Pon Bomlang Kedamtang Pai Pai ni Phai Trok Arni Karbi Anglong Autonomous Council East Division Forest DFO Ahin Pen Longnit Aroi Pen Chenglo Sangti ki Phurwer Alang Roy Along An Longle Kanglem Pen Chenglo Langroy Langjeng Kahenu Theklong Ponse Karbi Anglong Pen Angtan Jasemet Nagaland State Dimapur Rong Supianathu Kepon Asangti Anke Ponlong Lilopusi Hukum Pipon Detlo East Division Forest DFO Ahin Pen Dimapur Anathu Sangti Ponlong Lepua Hukum Pipondera Phita Sangti Kanghuatum Forest Asai Khiatuma Phan Lang Plotsi Kedamtang Pai Pai ni Phai Grace Cap Arnike Langmili Along Pen AS09AC 9021 Pen AS09AC 8621 Dumper Truck Pen Sangti Wansi Manja Pen Dipu Lapen Dipu Pen Dhansiri Vurpon Petsi Dimapura Rongsopi Keponja Phan Chesiglo Lapusona Porahut Dipu Central Range Forest Asai Khiatum Cherok Tok Pen Keton Kelang Kapadobamahut Thekdunlong Loksi Neptun Cheksi Arona Tengpen Khangdun Cheklo
নিছে বুলি ক'লে বালু মালিকটো কাৰ হয় নাজানো এইটো মই ড্ৰাইভাৰ আছে না ড্ৰাইভাৰটো আছে আহিব এতিয়া আপোনালোকে ড্ৰাইভাৰ গাড়ী ধৰি লৈছে ন হয় এতিয়া ড্ৰাইভাৰ ক'ত গ'ল ড্ৰাইভাৰ আহিব এতিয়া আপোনালোকে এৰি দিলে নেকি নাই দিয়া নাই আপোনালোকে ধৰাৰ পাছত কিয় ড্ৰাইভাৰ এৰি দিলে এৰি দিয়া নাই আহিবতো এৰি দিয়া কাৰণটো কি এৰি দিয়া নাই আহিব এতিয়া আপোনালোকে গম পোৱা নাই কিয় আমি কেনেকৈ গম পাম তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আনিলে কি কথা আমি খালি ধৰিছোঁহে কাগজ পত্ৰ একো অ'কে নাই কোনো অৰ্ডাৰেই নাই তে কেনেকৈ আহিলে এইটো এইকাৰণে আমি ধৰিলোঁ আপোনালোকে উইদাউট কাগজ একো প্ৰমাণ পত্ৰ নাই আপোনালোকে কিয় ড্ৰাইভাৰ এৰি দিল থৈ দিলে তো সব কাম গাড়ী কাগজ গাড়ী চাবি চব আমাৰ হাতত এতিয়া ইয়াৰ ইনচাৰ্জটো কাৰ হয় ইয়াৰ ইনচাৰ্জ এতিয়া প্ৰণৱ তেৰাং প্ৰণৱ তেৰাং আচ্ছা আপোনালোকে গাড়ীটো ধৰি ল'লো এৰি দিবনে নে এনেকৈ থাকিব নাই এনেকৈ থাকিব এনেই থাকিব এনেকৈ কিবা ফাচলা নোহোৱা পৰ্যন্ত এনেকৈয়ে থাকিব আচ্ছা ইয়াৰ আগতে বালিটো লৈ থাকে নেকি নাই ইয়াৰ আগততো অনা নাই আজি ৰাতি প্ৰথম ধৰিছে না আজি ৰাতি প্ৰথম ধৰিছে Kemang hudun me alama bangke lang mili pen di puada penang an foresatum keton kelang adon rito. Jasimet lake lang mili pen chenglok long nit lapen manja along sitami long ni foresatum keton kelang adon ri kibi pondo. Tangte labang so sangti kang hua trak koson pensi nangke parlong lok long. Laso teng pen munti dun pulote lang mili long nit lapen manja along keton kelang forest asai khiatum ke sangti kang hu abang phuatum pen tangka cho endel lupule matha dun detta hinune loma lasi bangso alam ki afuthak hukum ki pivek is divi tang tibini prime tama berta ke la ponsi kang toniklo dome thak me ajo ke me